Pamiarsa umat Hindu percaya nemonin Rahina Suci Saraswati nemangkin pindah ke galah waru negraha Sangyang Aji Saraswati antuk micayang daging-daging pengeruhan majeng imanusa. Daging pengeruhan inucap buantah mata tujuan kepelajahin tur keresepang anggen jalaran manggihin kerahayuan tur kesukertaan. Rahina Suci Saraswati kemargian 6 bulan apisan nemonin Rahina sanes cara umanis wuku watu gunung. Sujatnyane Rahina Suci Saraswati keanggen gala majeng kramane antuk nyingyang tur ngaturang pengrestiti majeng Dewi Saraswati pindah ke sakti Dewa Brahma sane taler kelok pindah ke Dewi ilmu pengetahuan. Ring Rahina Suci Saraswati taler keanggen antuk melajang raga sane nadosang buku pindah ke dasar utawi tuntunan sane patut kepelajang tur keresepang nenten wanta kebaktinin nepet ring Rahina Saraswati anutin asil saking sesela kauningin budaya membaca masyarakat Indonesia rumasuk Bali ke kantenang kantun kirang napi malering tengahin zaman medsos kadimangkin. Ring sejeroning pengupaya melajain daging pengeruhan kitab suci, durung kata kemargian oleh umat Hindu, mawinan pindah ke umat Hindu Bali ring paletan ritual, durung memargi ring paletan intelektual napi male spiritual. Juliana, Bali TV.